Sanibonani bantu bakaNkulunkulu kaJakobe, lokhu kulotshiwe ezibhalweni ezingcwele. Uthi ngingecele kuBaba angithumele manje amaligiyona ezingelosi adlula 12 na. Masithole izwi kumaHebheru 1:14. Azisibo yini zonke omoya bokukhonza abathunyelwe ukukhonza ngenxa yabayakudla ifa lokusindiswa na? Ingelosi kuyini umsebenzi waso? Umsebenzi wezingelosi ukusiza uBaba uNkulunkulu kanye nenkosi yethu uJesu ukubusa emhlabeni nokubusa ezulwini, ngokuba uNkulunkulu uyabusa ngendodana yakhe uJesu. Kushiwo ezibhalweni ukuthi uNkulunkulu wamkhuphula uJesu ezulwini, wathoba konke okusemhlabeni, wathoba konke okusezulwini kwaphansi kwakhe, nezingelosi wazithobela uba zibe phansi kwakhe uJesu, zimkhothamele zimkhonze. Ngakho-ke sezikhothamela uJesu, zilalela uJesu, izwi likaJesu, zilalela lokho kuyisivumelwano phakathi kwabantu bakaNkulunkulu kanye naye uNkulunkulu, zikwenze lokho ngokuba zona ziyabasizi babantu bakaNkulunkulu abasindisiwe emhlabeni, abakholiwe uJesu, nalabo abangakasindiswa, labo abangakakholwa, kepha abayizindlalifa zensindiso kaNkulunkulu, ngokuba izingelosi ziyizandla zikaNkulunkulu, ziwumlomo kaNkulunkulu, ziyizindlebe zikaNkulunkulu, amehlo kaNkulunkulu. Zonke into eziyibona emhlabeni uNkulunkulu uyayibona, yonke into ezizwayo uNkulunkulu uyayizwa. Ziletha imilayezo kaNkulunkulu emhlabeni ebantwini bakhe, njengalokho sizwile ukuthi uGabriel ubeletha ilizwi libuya kuNkulunkulu njalo emhlabeni ebantwini bakaNkulunkulu. uMikhayeli besiza njalo uma kuyolwa impi kaNkulunkulu nabantu abangasibona bakaNkulunkulu, njalo befika uMikhayeli abasize abakwa-Israyeli. Izingelosi esizwile ngazo lezi, izingelosi zilindele izwi lethu esivumelene nalo noNkulunkulu ukuba zilenze. Ziyasikhonza izingelosi, ziyabasizi bethu izingelosi. Lokho kumele sikwazi. Size ukuthi uJesu yena uthini ngezingelosi. NgokukaMateyu 18:10, bhekani ningadeleli namunye kulaba abancinyane, ngokuba ngithi kini izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso kukaBaba osezulwini. Lena-ke into, obani abancinyane? Abancinyane abantwana bakaNkulunkulu, abancinyane abampofu, abancinyane abakholiwe nabasindisiwe, abantu bakaNkulunkulu yibo laba abaney'ngelosi ezimaphambi kaNkulunkulu, ezibona ubuso kaNkulunkulu, ngokuba izingelosi ziyaripota, ziyizimpimpi ezimpimpela uNkulunkulu into eyenziwa ebantwaneni bakaNkulunkulu nento eyenziwa abantwana bakaNkulunkulu. Njengaloko kushiwo ukuthi uCornelius, inceku kaNkulunkulu eyayikholwa uNkulunkulu, isebenza imisebenzi emihle, imithandazo yayo lo nceku yafika yayisikhumbuzo phambi kukaNkulunkulu. Kusho ukuthi yonke imisebenzi yakhe yaba miningi phambi kukaNkulunkulu. uNkulunkulu wabona ukuthi makenze utho ngaloko, wathumela ingelosi kuCornelius. Nalapho futhi siyezwa ukuthi ingelosi uma chisa iGomoro neSodom zadlula kuAbraham, zasho ukuthi kufikile phambi kaNkulunkulu kona kwabantu baseGomora naseSodoma ukuba sihambe siyobona ukuthi kunjalo yini. Ireport ifikile ezulwini, zazobona ukuthi kunjalo yini eGomora. Kulapho-ke lashiswa khona iGomora. Kusho ukuthi abantu bakaNkulunkulu baney'ngilosi ezimripotelayo uNkulunkulu into abayenzayo nento abayenziwayo emhlabeni. Ngakho-ke uyamdinga uJesu owuyena ophethe izingelosi ukuba akujubele izingelosi, ungabi nengilosi eyodwa kodwa ube nengilosi eziningi, kwenzela ukuthi uma ihambile ezulwini usale unezinye ingelosi ezikugadayo. Ngithi kuwe ukhona wabasesiphambanweni uJesu owavula izandla zakhe, wamukela bonke abakholiwe uyena, kajikisi na omunye okholiwe uyena. Bonke uyababiza ukuthi mabeze kuye, beze ekuphumuleni, beze ekuphileni kwanaphakade, ngokuba wabafela bonke abantu. Zitholela uJesu. Ngithi umusa kaNkulunkulu mawube phezu kwakho, uthando nesihawu kanye nabo ubukhona benkosi yethu uJesu makube phezu kwakho manje kuze kube phakade. Amen.